Ateti amwena wa Rift Valley mahugurire matura ma Elda Maravin mugutio na Cabernet kumatha kura. Sisi tunataka chama ya Jubilee, chama ambayo inasikika Kenya mzima. Hata kitu inaitwa KANU imebaki. Kuna wengine hapo Kapenguria na kidogo hapa Cabernet. Hiyo chama unataka kuingia kweli? Kuja tu na ripoti moja nione na macho na niambie mdosi aliyapa juu. Watu wa Soini wamesema ukikuja kuja na kakiti yao pekee. Kwa hivyo wananchi wa Elda Maravin, kwa mikono tutakuwa pamoja tarehe 8. Kwa mikono tutakuwa pamoja tarehe 8. Na kwa kaunti ya Murang'a atongoria eri ni makomithitie Senator Kembi Gitura makiuga ati ndagĩrĩirwo gwikinya mucemanio wa president riria acerete kaunti iyo. Ndeto ndino na ijega muno mundu ngirokire kiharoni uroroka kuga atiriri nie ndahotirwo no ndirenda kahinda-ini gaka kuoya kanya kakuga ati ningunyitirira timu ya Jubilee ngunyitirira mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta no ikorwo ni uramukararia no uramuma thutha hau ni harajuga ndungenda ng'ombe no thure kamukwa. You can imagine a county like Murang'a with a governor who does not subscribe to the principles and the philosophies and manifesto of Jubilee. It is not possible. Agitetera Kembi augite we ekinyitie ta mutongoria wa Murang'a kwa mukira president. Tondu mundu wothe ena kihoto gia gukorwo haria ekwenda gukorwo hindi ungenda gukorwo wiho uru no guthukia thayo wa muingi kwa uti muri na kihoto ona kinini ya guthie ukiugaga ati andu mehere hau ndukwenda kumona hau tondu onawe no urondu na kihoto gia gukorwo handu hau. Kembi nyoretie ateti kuiga thayo o magethiaga na mbere na gutabania kambini. Koguo andu mekwenda kuringiririo na kuririkanio muno gitumi gia kuiga thayo wa muingi makiria mahinda maya maithurano. Gikundi kia Uhuru to Express yatinda matura mari Muru na Rare kaunti-ini ya Kiambu magekira president Kenyatta na munini wake kambini. Na nikio twigire ithuĩ tuguthi na mbere na kunyita Uhuru wa Kenyatta mbaru nigetha twakiche Uhuru wa Kenyatta ni acoka kuoria keri. Nemogathura Jubilee, nemogathura Jubilee, nemogathura Jubilee. Matongoretio ni abunge Ferdinand Waititu, Jamlek Kamau Mere wa Boinage ateti acio matwekanirie matura ma Ndia, Rironi, Gesha, Limuru na Kimende. Na kwa kaunti ya Murang'a gikundi kia Jitokeleze gikuragia muingi na andu ethĩ gukeyumiria kwa uingi gucokia thirikari ya Jubilee wathanini. Uhuru Hiyo kura yako moja, hiyo kura moja ndio tunahitaji ili Uhuru aweze kuendelea na kazi. Na tarehe 8 watu waamuke asubuhi na mapema, vijana wakishe mmetokelezea tuhakikisha Uhuru ako ndani. Andu ethĩ ni moritio kuiga thayo hindi ino ya kambini. Ngiribotera Inooro TV gitagwo Wangari wa Njoroge.